pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panik pinia berta thandang nelimen mirdan thangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha ningkan krepo uso bidya singnar ningkan crazy an kisok pangji apar Jingthong constituency ka parlo nem singnar rong mekar sar singnar pen basa pihan se pia tu masopo bidya singnar alang likidam tang aningkan pen phuke so ka cholong lok pen a job piniar ni anke paralyze asonsi mande mate honghap hongro ke so nang mande la pela sonsi ke so ke cholong cheng ahot se ka chilang ji aphan ka dure mate kiduk pi ga join nei pen an parke rong arlo lapen te bok te rayalom se ka chilang ji ahem mate hospital pharmacy ahem ka vedat pen a joksi nona banke hong hap hong ru mate te kok tikia ke so nang mandet ji alama vedat lo pusi kisung ke pho hem tu na tum pen phrang ke homri dam hot nang thandu la pela son si kedam tangar ni penta se ka chilang ji aphan Jingthong constituency arlo kachari bom MAC a visit kro atuma phan sitame chuning ridun lo bon sitame thangnat akera ba vedat ason pusi nang pachini dun la pen ke aning kan wang sitame election nang lele aprang rong rup arlo wang po vote nang rek po nang rafek po pusi rong arada phan baiji bonta election judel lote araji mumangta theglong le dera son pusi nang pachini do tangte non kisung dera hem tu na tumpen kachuning rimate akerap ka chohangalam rabji ma rabre ma ke mo ilitum rat theglong po la pen ke per thea thake kisung ka chingtang nang hello akisung apar kisung lo lasi la hai pen ke joy ke ji aphan nang ravek thapusi karbi Anglong kachari ke thege dinga tumaphan kisung ke pho hem tu na tumpen chuning ripon lo Jingthong pen Climson Singnar Karbi Anglong TV9 news the Franci Harangke Korte Harang Ahomri Dang Litum Lib Sopo Kleng si Kiso Alang Litum Nang Ahomri Tek Harangke Bitung Menang Ahomri Tek Por Alang Litum Hanchuru Lo Laben Kardom Pilo Pulonili Sopo Kiso Atan Non Aningkan Krepo Dam Bom Lo Laben Nilitum Kiso Jelang An Jelang Ulo Laben Rongardo Doktor Tibok Head Doktor sige silang hai sai hema we pena join ni la pen ikhi idat ka we det pena join ni masini tum ki su ki sipa me thek the det lo la pen nen ki the gi ding tum phan siu yasamet pet chuning rilo dak ka ching hon Jingthong consensi sar visit kro phanta chuning ri padi cream lo langli eli tum la son la ni tum su pu ki su nang cherap nang cherap chitu dun je phan si chuning video lang liphat na pen ke kiching honai Karbi Anglong CM sar alang liphat tame chuning ri padi cream lo la pen ni tum la kisugi e ka chelang bange nikan krep hong bong chelang thulon non bange chelang thu abidi gi jur ma se ku chelang le det nikan kompli la pan se bikok la pen khoros biros tangka maha ka cholong thek join la pen ke kete bok het se ka chelang dim ka ve join se Nijang Karbi Anglong Duar Amla constituency ka parlo Borgaung Terona Rao Mekar Durong Rong Pilapen Kareng Teron Pehem Kupiko Son Pelone Mirihing Michude Alang litumpen prangke thengno na gachithandu na tengke kidam tang aruni phai truck ajo por phai hinia por malom to monar ve lapen chininggang der par pik pena job Kupiko Son Pelone Mirihing Mek Kardut pena job nilituma hem minang chupi derlo Nilituma bangke pilanga hemana thusi meke jang bonta halapu tinga hemana thu abangke nilisopia tumsi gido bonta nilisopia tuma bangke amithang hem kachidam juya job halapu tinga hemana abangke sanga banga meden lasi tove abangke Kupiko Son Pelone merihing mege kardut pena job nilituma hem minang chopi derlo laso job nilitum sok sang lapen peri documents do an lapen longle pata tangka sitami suri thong kep an kanahok pondo lokusi rangya thengno chitham lasiman peng ke do ki the ki ding mate Duar Amla local EM Prabhat Taru ake hai lapen Karbi Anglong ke ACCM Dr Tuliram Roha ake hai saratu ma phanang ra vek thapusi alang litum pen rangya thengno chu
News Tech Report Anglong Tv9 News. Ini तुम हमके करेन सोडे दा चुदेलो सोक वालो सांग वालो झाड़ू ता एक टन झाड़ू ता सफालो सोक ता मंत्रक सिने के सोक चुदेलो सांग ता बसा चुदेलो अंगे तंगा ता सुसंग के भा अबदेलो मिसेक दुलो पालोंग ता बलो सब अरना ता बलो गुड्रेक्स ता बलो अबे पिनो सब हम ता अबे पिनो कसु हारलोंग ता अबे पिनो तिंगरंग ला सेक लुदलो Ante ko anapor bagdo pola mi ke chuge. apor ke chukela 2 baji lo Eh 2 baji apor tuwe tang tepi. na ke currency ke short se kardut apong lo babon lo amani tumang ke pu hempi du ko mat si thekang dar lo jo mek bur pot thekang dar lo ama mek bur prang lo bo se tumonor re pot la se herai ki klu tin ko bus kang bo pru ma bisi an lu te hang ke ting herai kongwang dar se ki tin ang ke honang tet lo ami tur dang lo bo u ke thang lo bo lo ke thang ai lu hemi chu et lo yu karen ke short lo Ko pipi Pirita abe pin lo. Dokumen homda abe pin lo. Dokumen ID ke sob gutte pota sota abe pin lo chulu lo abe pin lo. Ya ta pita belong tung long le pin lo. Pirita belo kasu halong tam belo. Ya ta pita belong topor noni tung ringa sese tot krok lo je. La se ni hin pen chung di pangke la se la sarto na alang lo. Aga thike tum hinda se nungi lo. Sem entung phanta la se ni tum phanang rap cha ni pene ating arang ating pene banmak nang rap nang po hem de lo pot pen ni tum ke chuta chulong de lo juno de lo pe velo ri velo la ho bosta ni tum phan nang rap nai ban sar to la se la watero phan ni la se chuning ri lo la se ni phan nang rap cha ni lo nang rap nai ni non do di me tha de me lo pe velo ri velo so velo sang velo thamba ka pe velo ting vi rang velo ase ni phan hem ta nang rap nang po pe ri da le te ni tu phan nang rap nang po ke chu yo no mo ta nang rap nang ni upai bedel pu yela Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi